Čestitam ti. Zaista mi je drago što si se zaposlila kod nas. I eto, šta ti kažem, napokon ćemo biti zajedno. A to, nećemo. A, pa nisam ja na to mislio. Ti si mislila, mislim, drago mi ako si ti mislila na ovo što ja nisam mislio. Ja sam samo htio da kažem da će biti jako lijepo sarađivati sa tobom i tako. Nećemo ni to. Ti se nešto danas baš onako... Za pola sata je pauza za ručak, pa možemo tu, ako hoćeš, ima jedan fini restoran tu na ćošku. Japanski, da te vodim na sushi, ako hoćeš. Pa više voliš ćevape, možda ćevapi u samunu neki. Idem sa Barbarom na ručak. Pa dobro. Neki drugi dan. Sumnjam. David ti je u redu. Ćao. Kakva riba, čoveč. Ko? Patricija, ovo je fenomenalno. Vidi, poludim kad me gleda onim hladnim pogledom, kao neće ništa, razumiješ, a iznutra tačno vidiš da je živa vatra, čoveč. Ma igrao bi se s njom kao dijete sa zvečkom. Ja isto, ali ne na taj način. Ovo mi se nećeš miješati. Vidi, kad tad bit će moje. Kad tad? Čuj, ako želiš imat, moraš je prvo pokazati svoj račun. To je cura koja se loži samo na lovu. Znači ima financijskih problema? Vidi, ja volim pomagati siromašno. Dobro, ljepoticu sam vidio. A di je zvijer? Da. Smiješ ti špajz? Divno! Čudovište u prčvarnici. Vidi, stari moj, izvini, molim te, ja to moram vidjeti. Ne. Dobar dan. Dobar dan. Doviđenja. Nema šta ružno u faci, ali zato u tijelu katastrofa. Jesi joj vidio obrve, prijatelju? Na tatu! Čudovište iz Loch Nessa, majko mi. Trebalo te kupalje. Pa daj, molim te, nemoj me zada. Dobro što si smjestio u prčvarnicu, odgovara njenom imidžu. Jesi vidio majicu? Puna majica povrća. Šta ti je ovo, baš neku fotelju od pseće dlake, daj. Gospodine, trebate nešto? Ne. Evo, gospodin direktor marketinga samo htio provjeriti kako smo sredili arhiv. Oprostite. Kakav osmijeh. Puna usta gvožđa. Ako pada kiša, makni iz prozora, brate, udrit će grom.